sing ngidang ngilangan hoben anak ke selingkuh sebilang nepuk anak helo hati hingu cara nak budo kita kenalan ngide ben bebe adine pangidang chattingan apang man kesempatan ciri-ciri nak selingkuh ciri-ciri nak memitra bocokan agi guys jak tepuk melengi yen mitrane nelponin munyine halus turung langanin. Halo sayang, lagi ngapain? Udah mama apa belum? Beli kangen nih. Yen kurnane nelponin munyine kasar kenyat gati. Dong nyai, beli kan nyai panik, jebrakan nelpon, sibuk, anaknya peluang. Apa-apa kaden mekade, beli demen, jajan di jalan. Apa-apa kaden mekade, jajan di jalan ngai beli ketagihan. Bocokan bodohan jagma kita geng ledeten beragam mokohan rumput tetangga tepuk gadangan. Yen mitrane nelponin munyine halus turung langanin. Halo sayang, lagi ngapain? Udah mama apa belum? Beli kangen nih. Yen kurnane nelponin munyine kasar kenyat gati. Dong nyai, beli kan nyai panik, jebrakan nelpon, sibuk, anaknya peluang. Apa-apa kaden mekade, beli demen, jajan di jalan. Apa-apa kaden mekade, jajan di jalan ngai beli ketagihan. Bocokan bodohan jagma kita geng ledeten beragam mokohan rumput tetangga tepuk gadangan. Bocokan bodohan jagma kita geng ledeten beragam mokohan rumput tetangga tepuk gadangan.